Zašto koristimo fokusirane shock-wave talase u lečenju diskus hernije vratnog dela kičme? Fokusirani shock-wave talasi predstavljaju efikasnu i neinvazivnu terapijsku opciju za lečenje cervikalne diskus hernije, stanja koji često izaziva bol, ukočenost, stranjenje i slabost u vratu, ramenima i rukama. Ova metoda koristi visokoenergetske akustične talase koji se usmeravaju na problematično područje s ciljem ublažavanja simptoma i podsticanja oporavka. Fokusirani shock-wave talasi utiču na smanjenje inflamacije. Shock-wave talasi smanjuju zapaljenski proces u mekim tkivima oko oštećenog diska, čime se smanjuje bol i otok. Poboljšanje cirkulacije, terapija povećava lokalnu mikrocirkulaciju, što omogućava bolje snabdevanje kiseonikom i hranjivim materijama neophodnim za regeneraciju tkiva. Stimulacija reparativnih procesa, talasi obnavljaju oštećenje nerva diska, poboljšavajući njegovu strukturu i funkciju. Smanjuju pritisak na nerve korenove, fokusirani shock-wave talasi pomažu relaksaciji mišića i smanjenju napetosti u vratnom delu, čime se smanjuje kompresija na koren nerva izazvana hernijom. Imaju veliki analgetski efekat, stimulišu oslobađanje endorfina i smanjuju osetljivost nervnih završetaka, pružajući brzo olakšanje od bola. Fokusirani talasi deluju isključivo na zahvaćeno područje, čime se izbegavaju neželjeni efekti na okolna tkiva i predstavljaju jedinu alternativu hiruškom lečenju diskus hernije. Fokusirani shock-wave talasi su sastavni deo našeg protokola 502 koji koristimo u lečenju cervikalnog sindroma, odnosno diskus hernije vrata.